kako ti ja rekao, imam velik pritisak i psihički i tuga me neka uvati i onda to pustim na taj klip i onda si ja sam sebi smijem, znaš, rasteretim se malo. Znači on je zabrijek, usov čovječe, pokrivilo se, puna je soba kumarca. Raskačim fazu i nilu iskopčam ga strujom, ubijem ga strujom. Recimo ovaj moj stari Orozo može da leti 47,5 sati, da šokiraš to pile, razumiješ? Ono iziđe, ono se puši, vrelo, ko otkuvano pile. Jer u mene ima 470 kila. Ogroman je to pas, 2,5 metra visok. Pa jedva si ušao koliki sam. Šta će? Kristijan je veći. Dobro, jes veći, ali kod tebe je bolja definicija. Ono je kralj. Vidat kaže. Čast, ima priču. Ima priču. Obožavam ga. Jel, znači voliš ga gledat njegove, a? On dolazi kod mene. Jel, dođe. Gleda me u zatvoru. Ja, i šta kaže čovječe, kaže, on je svoje živce liječi onim klipovima. Ajme sad ovo reci. Sad čekaj, ja moram. Da sveže. Ja, ti ne moram. A ja ne moram, a? Aha, vidi, daj mi ovo reci, molim te. Da. Jel moguće da je tvoja prva ta krava osjetila ovo za koronu, ovo gore go svima da je javila? Pa jest, ja ošao neki dan gore mati izvela pripela, ona muče, šta muče, ja gore kolika je živca od 1,400 metara, toliko se korone povješalo, vjerovatno čekaj da prođe ovi izbori, razumiješ? Dobro. Pa ništa, ako kažeš mi, ja mater, daj koju kantiju polov, iznesem gore vode, on znaš priđu kad nas nema po noć, pa se napoje malo na rane, vidim ja fali malo je žita, razumiješ, vidiš, vole ješ žito, ali ono izmrvi to žito, znaš. Dobro. Pa tako gore ko migranti se povješao gore po noj živici, pa sad čekaju, vjerojatno čim prođe korona, onda kreću djelovat, razumiješ me. A vjerovatno će se mene proći, pošto sam im ponudio rane malo i ovog, šta će od mene? A ja nema od tebe ništa. Nema od mene ništa. A onaj, vidim, tu su ti, kako se zove, dobro si se napucao, tegovi su 100% i trening. Pa to tegovi 100%, ali za ovo ću tužiti čovjeka, lično ću tužiti Peđi Stankovića, KBS Hektor Banja Luka, što me nagovorio na ovo sve. Vidiš ti kakav s mene, mogu tebe ući u auto, čovječu. Da, nisi očekivao ti? Nisam očekivao ja ovo, on je meni pričao priču da će ja smanjiti. Dobro. Ja se poveću. Aj mi ovo reci. Kumarac kad me nije ubio onu noć u sobi, slušao kad sam pričao. Aj mi još jednom ponovi kako je tačno tada, to moraš dočarati. Sa Kumarcem? Da. Pa ništa, lego ja sa ženom Milankom u krevet spava, šta ću, koji svaki čovjek. Dobro. I u neko doba noći ću, ja osjeću, ja boli nešto, ja se probuda, on je mene ubo, on je sisao krv, znači ja sam tad bio na efedrinu i bio na onome boldenonu. Dobro. Znači on je narasto, znači on je zabrijek, ustav čovječe, pokrivilo se, puna je soba Kumarca. Ja sam ostrao samo od rekli kad sam vidio onu surlu i 360 litara u minuti, ima oznaku na onoj, znaš ono kad on uvodi ono. Milanka skača, ona je jadna skočila, uvatla njega za noge, noge su čovječe, noge su ko trkle za paradajz. Ja sam otkinuo vrata, onu zastancu od onoga regala, počeo tući, šta što ja sam ono sperušao sve, nema, ide u pilotu, ko što kaže, ne možemo ništa. I sjetim se gore, uzmem, raskačim fazu i nilu iskopčam ga strujom, ubijem ga strujom. Vidi ovo, a onaj, kako su, pošto znam da ti je tu Pjeta, u blizini, kako na to majke ti reaguju? Znaš kako je on je meni čudan postao u zadnje vrijeme, razumiješ me, ne reaguje na te neke sitnice, to su za njega sitnice, razumiješ me, i malo ja njega, kako ti rekao, malo sam ga zapostavio, pošto imam ovoga sad drugog Oroza, znaš, malo njega utreniravam i ovo već sad stariji, iskusan Oroz, razumiješ me? Pazi, ovoga ja treniram, treba recimo ovaj moj stari Orozo može da leti 47,5 sati bez slijetanja. Bez slijetanja? Jeste, samo gore mu stavim 2 bačve vode po 200 litara, uvežem španerma i skopčam mu, znači na one nozdrve fi 10 mm, znaš, crijeva. I on se napaja i tako leti po čitav dan i noć. To je prekookeanski Oroz. To sam i čuo da si ga pripremio da ode. Nema tu šta, to je živa istina, to ko ne vjeruje nek dođe, nek se uvjeri, samo što mi je Draginja Ubaj nekako sa Australije, razumiješ, tu mi je problem. Reci mi, molim te, sa Draginjom, kako ona je ovo sve predosjetila isto? Pa jest predosjetila, ona je mene očekivala, žena Salijeva Strave. Znam, dobro. Razumiješ me, ona je mene... Ti si nju jednom doveo, nisi to nikad ispričao, ja sam ona men kad je Salijeva Strava. Znači ja sam morao donijeti vešalski lonac od 50 litara. Znaš šta je vešalski lonac? Žene što su nekad otkuvale veš u njemu. Da. I stavim na glavi, ona od ozgo istresla neđe oko 5 kila olova. To kad je eksplodiralo, nju je bacila u komšinu baštu, oni su ju našli u baštu, znači izbilo je dumu, ošle su vjenčance, pol krova je od kuće ošlo. Ja sam sav izgorio od onog olova, rekao jebem ti neđelju svetu i krv mlade rode, pa zapali me ženo draga. Znači, u olovu se osliku Oroz, raširen je krila, to ono prvi put kad sam ja njega vidio, tad sam se ja i ustravio, razumiješ, ali to je vjerovatno taj psihički moment, pošto je moj, pa sam ja morao faktički na silu prilaziti i hraniti, razumiješ? Da.
A reci mi ovo, čuo sam da su te zvali da u Libiji jaja nosiš sad poslije ove sve situacije tamo, ali ti si rekao nešto treba zagrijavanje, jel? Pa treba zagrijavanje, trebaju ti breneri, razumiješ me, ima tu ta metoda. Trebaju ti dva mehaničarska autogena aparata sa velikim bocama, treba ti postolje za jaje. Znači, trebaš 7 dana, znači, postepeno dogrijavati jaje na određenu temperaturu, a tako 7 dana spuštat na 78,6 stepeni. Kad se spusti na tu temperaturu, jaje puca, pile iskače. U tom momentu moraš imati 16 stepeni u polovu kantu vode, 16 stepeni temperatura vode, da šokiraš to pile, razumiješ? Ono iziđe, ono se puši, vrelo, ko otkuvano pile. Znaš kako je golo, opet, nema pera na njemu. Dobro. I šokiraš ga, kad ga šokiraš, to je sve. Niće kad više oboliti ni dob temperaturu, ništa, onda samo ga hraniš. A je li istina da ti njima nekad znaš dati anabolike, ili to laž? To je laž, nema potrebe. Ja njemu kad dao anabolik ne bilo Petrovog jaja. Ma nema šanse. Pa on ti ima raspon krila, on ljet kad iziđe, kad oprašuje krila, znaš? Da. Pernate životinje oprašuju krila. Pa ta žene lete iz kuća, kopaju bašte, tad on ladovno napravi na čitavim Petrovim gajama. A ja, to sam čuo, on to po pol sata oprašuje. To sam čuo isto da nekad kažu poskoka zna ako je ljut. Zna izvad 50 poskoka iznimno. Pa ja sad tebe kad bolio kad njega vidi, ja te morao odragim. Ma ja, gotovo. Ti ostao nije. Ti sa ovim kolegom ne pričao do Sarajeva, pitaj Boga kad ti propričao. Jes, kad popričao, ja to... Znaš, ovako Draginja me sad ubanji gore u Teslić, pa ne može žena, razumiješ? A vidi, je li istina da su ti za Igre s prijestoljom seriju ga nudili ogromne pare da ga iznajmiš za snimanje, nisi dozvolio? Ne, nisam dozvolio. Nema šanse. Ne mogu ga dati, nema na to. Ne možeš. Treba bi ja tu biti, ja imam neke velike svoje... On je sad u Kolenčit kod kuće. Da, ma ja. On ima oko 64 samo alpinističkog, 64 metra alpinističkog štrika. Pa imam onih gurtnih, dobio vozača, to je ušprangano bolan, pa to ne daj Bože sad da mene nema da se on otrgne. Ma ja. On s jednom otrgao i digao mladu u srednjalom auto u susjednom selu. On je vidio bijelo, on je mislio da je vreća stočnoga. I on je dozgo obrusio si lapio mladu i mi mladu nađemo u Jeličku. Jaj. Šta je s tobom? Vratio si mladu, jesi? Pa vratio, nisam pocijepana je vjenčanca, znači pukla je na njoj ko da je neko nožom, hoćeš hvala Bogu, nema povreda na ženu. Ona je živa i zdrava, to je nije išla prijava na mene i tako. Naravno. Ima li još šta ovako što tvoji fanovi, gledalci i gledalci našeg Avaz TV-a nisu vidjeli ovo zadnje vrijeme, čuli? Šta bi se moglo desiti u ovom nekom periodu, ubrzano? Ovo sada, jel? Da. Pa jebi ga ovo sad, kako te rekao, aktualna je ova korona, znaš, pa sam ja te malo životinije primirio, malo su one, znaš, i Bobi mi je malo nešto bio, dolazio mi veterinar, neke anabolike mu je davo, on kaže isto anabolist, to su lijekovi. Da, lijekovi, da. Znaš, ima puno kila, jer u mene ima 470 kila. Ogroman je to pas, 2,5 metra visok. Da. 6 metara dugačak. On vuče pojat od 12 metara dugačku sa 600 kuruza. Ko sad da ja i ti zakačimo prikovučicu. A kažu da nanjuši tartufe na 4 km, jel? Na 4 km daljine, a na 1,80 m dubine. Dubine? Da. Ma ja to sam čuo da su ti davali bogatstvo za njih. On je bio nanjušao tad i on bio nanjušao tartufa kad su Gruban došli njega otkopavati. Mi smo njega našli na 8 metru, sam dolje bila podzemna rijeka. Dobro. Leži i na obale ovako fino stao. Leži fino i odmara. Mi njega sva sreća nismo ga kaškom zakačili. Viš čuti, miran, on mene kad je vidio, znaš, ko će uko kad si igra s gazdom. Drago. Evo sad skoro sam brod, gore što je mlađi, kuruž što me dogonio. Dobro. Pa smo brod morao vratiti u rikverc, pa mi on to radio. Ma ja, on je zato, da. A kažu njegov djed je tamo na Sibiru, on je, kako se zove, oko Sanki, prvi prevoz napravio, je li to istina? Pa kažu da vuku gen, oni polarni, oni bijeli medvjedi. Da. Sad koliko je to tačno, ja sam išao u Mongoliju da vidim gdje je oroz. Dobro. I kako, šta bi kad si došao? Ima čovjek rasadnik, ko sad da uđeš u rasadnik malina, to ti znači rasadnik, ja kažem jaja. Dobro. I tu se proizvode ti mongolski orozovi. Tu sam dobio jaja, sad ovo mlado pile što ima. To sam donio. Pa tu sam se napatio, čovječe Boži, pa voz dugačak 20 nešto kilometara. Ja sam putovao 47 dana sam do Mongolije. Ja nikad. Pa bio u zadnjem vagonu, pa dalo biciklo kad trebam ići jest, a gore u trećem vagonu restoran. Pa čovječe Boži, sat i. Sat i poslomiš. A trening mora sleku raditi ako ništa. Sve te kači. I onda odem, bio sam i gore u tim nomadskim tim stanovništvima, u tom šatoru, bio sam 15 dana s ljudima, mislim, fino ljudi žive, to fino su to ljudi.
Imaju svoju kulturu, sve to Imaju treba poštovati. Da, sve On treba... imaju konje koji idu po 250 na sat. Ja, to sam čuo. Znači ti To kad sam... uzjašiš to konja, on tebe sveže za sedlo. Sedlo vezano za konja, on tebe veže za sedlo da ne bi spao. Maja. Ima li još nešto što ti je ostavilo tebi kao čovjeku koji je vidio nemoguće stvari? Gore. Da. Pa rekao sam ti, recimo ti konji su me zadivili. Recimo ima i te nomadski šatori. Dobro. Ti kad prilaziš ovako, to je klasični šator. Dobro. A kad uđeš u taj šator, znači od LED LCD-a, LED rasvjeta, Coca-Cola veliki, oni rasladni frižderi. Yeah. Ti kao da si ušao u hotel s 3 zvjezdice. Ovako kad gledaš priđeš nomadski šator, razumiješ? Da, kažu čuvene muzike su u tim nomadskim šatorima. Je li bila kakva pjevaljka? Nije bila, nije. Tad nije bila, ja sam bio nekako u nekoj međusezoni. Aha, ja nisi kad su te njihove čuvene svirke nomadske. Jest, tad sam ja bio. Mislim, stvarno zadivilo me daleko od toga. Čuo sam da te Guinness, te non-stop pokušavaju tu Guinnessa ugurati, ti ne želiš. Ne želim ja to. Neću ja to, mene to... Da, to mene, pazi jednu stvar, parovi, zvali su me za parovi. Nisam ja u tom fazonu, znaš. Da. Ovo su moje nedaće svakodnevne. Ljudi misle da se ja zezam sa tim. I ti da odeš to sve uvelo. Mene, kako ti ja rekao, imam velik pritisak i psihički i tuga me neka uvati i onda to pustim na taj klip i onda si ja sam sebi smijem, znaš, rasteretim se malo. Rasteretim svoju tugu i bol s narodom. To narodu štima i to tako ide, eto, to je to. Bravo. Nema tu nikakvih para, ljudi misle da ja zarađujem pare, ovako, onako, ja nekako drugačije to zarađujem. To ti iz ljubavi koji sve. Ja to iz ljubavi. Pa sjeo sam s tobom, jel me koštalo šta? Ništa. Jesam ti tražio šta? Ništa. Ne treba mi ništa, popćemo piće, ja plaćam. Ja ću plaćati. Nemoj, otimat ćemo se. Dobro. Reci mi, kakav je bio sad život kad si krenuo, kad si osjetio taj neki, te svoje snage, moć, kad si shvatio da si društvu interesantan? Čim sam se rodio. Jel, čim? Čim sam se rodio i progovorio, doktor se zacijenio i dan se smije i popisuje struju gore u bolnici. Ne radi kao, porodič. Nije mu ništa bilo jasno. Kažu, to je šok bio njegov. To je njegov šok prvi bio koji nikad... I tada je Draginja bila spasla, ali ne može se, kaže kad se zavuče ne može spasla. I on njima sad gore radi kao električar, popisuje struju, a čovjek razumiješ... A tebe kad vidi kako reaguje kad te vidi? O, mene kad vidi, on kao da je vidio... Da ne znam šta, eto. Ko da sad ja i ti vozimo se zid ispred nas na jednome, tako iznenadiš se, kako treba. Sam viče, ovo je moje dijete, ja ovo porodio, aj bolest, ja što sam... Sa 3 godine si ti pisao pisma u to vrijeme predsjedniku Amerike. Jes. Ti si znači vidio već tada tu situaciju, kažu tijeli su te Rusi onda ukrasti, jel? Pa sa 5 godina sam radio na jednom dijelu kineskog zida što se bio provalio, tu sam šalovo. Sa 5 godina sam šalovo. Eto, nemam te šta lagati. A ono i ono je prostranstvo, ono je za... Provalio se kineski zid, nije imao ko zašlovat otići, a oni su čudili kad sam ja došao. Pa i dobro, oni su tad govorili Jugoslavije, čuli su da ima u Jugoslaviji jedan Ljubiša i... Jesi ti kad bio u Petrovom gradu? Nisam, gdje bi doći? Pa Petrov gaj ti je, kako bi ti ja rekao, ko predgrađe Parize. Dobro. Znači sve ima. I semafor imamo sve. Ma da. Znaš kad imamo semafor? Znam, a kažu tu je onaj... Koji radi, znaš, ne semafor koji ne radi. Ali znaš šta, žena bez guzice ko selo bez škole. Bravo. Ima li tu, ima li kakvi... Ima sve. Ima sve. Tu ima, znači, srednjoškolski centar, znači, institut, znači, za nauku, ovako, onako. Vidi ovoga, grobove neke prenosi, stara američka, vidiš ti. Svidio ti. Kaže, ona je ismijao sam se. Kaže, znaš, kad pop na sahrani pjeva, pa viče aleluja. Kaže, šta znači aleluja? Sad znači, pa kao šta znači? Nikad više ovim šorom proći. Znaš, ima tako tog crnog humora, nije to loše. Dobar je humor. Bilo nam je drago što je s nama u džiru. Bio jedan... Isto, recimo, vidio s komentari, zašto se ja psujem u klipovima? A ja ne znam, mislim, ja samo sam odgovorio ja ne odgovaram na te komentare, znači groje komentara. Ja malo nekad iščitam. Pa pogledajte, recimo, primjer jedan, Južni vjetar film. Da. Naša je kinematografija zasnovana na psovkama, na erotičnim scenama. Tu narod sa Balkana voli.
A onaj ko to ne voli da sluša, ja ne znam šta traži tu, zašto ne komentarišeš? Što ne ide, čita knjigu. Mene što ne interesuje u životu, ja ne komentarišem i ne gledam. Bravo, to je tako. Znači, ja sam u ovom svijetu sam takav, a u onome na klipu sam možda malo drugačiji. Da. Jesi me shvatio? U potpunosti. U potpunosti sam te shvatio i bilo nam je drago što smo danas ugostili na Avaz TV u Džiru s Memom, najveću živuću legendu, čovjeka koji će se, nadam se, uspjeti da izbori sa svim ovim situacijama i životinjama u svom gaju. Imaš ti neku poruku za narod širom Balkana? Za narod širom Balkana? Da. Imam poruku. Dobro. Život je prekratak. Dobro. Da bi se narod u ovome jebenom svijetu mrzio. Bravo. Ništa drugo neću reći. Ako iole neko normalan shvaća šta sam htio reći. Bravo. I još samo ovo. Ovaj Van Diesel ti je kažu rođak, jel? Pa kažu da mi je dođen brat preko tetke. Dobro. Ove gore iz Piljagića, što ja ne znam, gore ona ima neku isto familiju, pa smo neki rođac, sad ne znam. Eto, to me samo interesuje da otkrijemo i te, pošto ti si vidio na New York Timesu, na CNN-u, kada tebe stavljaju, onda on se nešto javi, kaže... Pa Putin je htio doći kod mene. Lično onda doći. Da. Da vidi to mongolsko gorac. Znam, to onda nisi mogao morao svako. Nisam mogao, ne mogu stvarno, zato što bi on to tražio, ne možeš odbiti da ne daš. I gotovo. Znam, sve sam čuo. Bolje da on ostane ovdje. Čuo sam da si se tad bio sakrio u Mušjuru. Nije u Mušjuru, vas bio iselio se bukvalno 5 dana i nije mi bilo niđe. To sam čuo. Volimo vas puno, zapratite Avaz TV. Obavezno Avaz TV, voli vas Ljubiša Kobas, Petrov Gaj 39, što ima u vlasništvu mongolskog goroza od 104,5 kg mačka, koji si igra na podgrijanom skorupu maminom kao dijete na trambolini. Znači, tolika masnoća kajma kada ga ne može provaliti. A mačak težak 68,5 kg. I Bobija koji vuče pojat od 12 metara sa... 675 kg. Bravo. Ide na 50, na 500. Vidiš da znaš.